بناوی خدای مهربان و دلوان، حمد و ثناء بو خدای می مزن، صلاة و سلام لسر پیغمبر ما و آل و اصحابی وینا. خوشک و براین هیجا سلاوی خدای لوا ون بخیر و خوشی هاتن دیتنک دیتنک دی دا ایرو ام فرق و جدایی دخنا نابين رسالة پیغمبر عليه الصلاة والسلام ونابين سردما پیغمبر عليه الصلاة والسلام. ام فرق جدائي دخنا نابين مساج وتبليغات پیغمبر عليه الصلاة والسلام گوش جم خدي تعالى جمرا آنينا گو ريا راستية ريا حقية جمرا بدي خويا كرن ونابين او عصر گو پیغمبر عليه الصلاة والسلام تيدا جيان ذكر جبرگو هر سري دمكي خلقن درد كفن وقتی گود بینن گو دنیا پیش دکوی افتشتین گو جیانا انسان راحت دکن وقتی گو مروف مسلمان بوان مسئله کار دکی هن کس درد کون ددن خویا کرن گو افتشتی گون تیدنا نتیجه گون دوری جیانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کتنا وحتى جو جوان برزگریکی گو ایرو ون تیدنا دوی دنیا ودا دوی جواکا مسلمان جارك دي وگر لگوری و سردما پیغمبر علیه الصلاة والسلام جیان بکی. از نظانم که گلو تأف نمونی گو از تینما زمان تلبرچ عوی تر درباس بونیا نا لی اگرت الاوروپا جیان دکی دبي جوتا دي تبي وافناد اوروبا ده جلك جرام فا مسلا دبينن دبي جوتا دي تبي لسر اوتوبانا لسر استرادا لسر وان ريه جود نابينا باجار وباجارا ده هن كسنا مسلمان جلي افغانيا لوانا شاشة كي سر سر رواية جود نابينا باجارا كي ده حتى باجارا كي ده باياد مشن اگرت الوان بسکنی و تبیجی کرمکن از و بگهن مدویریا خودا اشترا ددنا دیار کرن انو یا باش او گو ام پایاتی بمشن جبر گو تدید اف جماعت بویرنگی درد کفن نابینا باجار و باجارا خلقی دعوی بال اسلامی دکن خلقی دعوی بال توبه دکن خلقی را صحبت و وعظا دکن شیرت الخلقی دکن جوارتی گوتن جماعت تبلیغ اشترى ددنا خويا كرن انه اف مشاوانا اف سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بويرنجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جيانا خود كر وبالتالي منع خودك الفين نعمتا جو خود تعالى دايا انسان ايرو السيارية منع خوجيد باريزي جبرقو اعتبار دكي افنا تشتكي الجيانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا نبو. اگر تگریدای شیخه کی بی حتما وبترى درباس بو بي گو شیخی تا جلی خوال خود کی برنگ کی گولو بالکش بی بالا تا بکشینی یانجی گورا خو برنگ کی الخود کی گو بالا تا بکشینی ودمي قد سؤال بكي تشتكي نا طبيعية يعني تشتكي نا أو تشتكي نورمال قو هوندكن چما شيخي ما بفيرنجي دكي وبرسب فيرنجي بي ساداتا ولو دكر هاجفر ام دس بيدكن قد خلقا ايرو ديتنا كديدة قو ام بدنا خويا كرن او فرق جدائية قد نابينا رسالتا بيخنبر عليه الصلاة والسلام ونابينا وسردما بيخنبر عليه الصلاة والسلام واف بيش كتنا قو كتية جيانا مدى جبرقو ده زمانكي جالكي دور ده بريقو حضارت بفيرنجي هاي قو البرچ عضاد بينن درد انسان اوبو چاوا خوارنا خو زاروكي خو پیدا بكي چاوا خو بپاريزي جبو خاطر بردواميا ويد جياني ده بفيرنجي او هيفي وي جالكي مازنجي نبون درد خلقي جالكي بسيط بون جالكي نورمال بون دردو كل و او بو چاوا گو نفسا خو بپاريزن
زاروکی خو بپارێزن، ماڵباتە خو بپارێزن، ئەو قوتێ زارۆکێ خو پەیدا بکن ji ber wê yekê jî eglebê xelkê zemanê kevin de malê xwe cem avê dirist kirin. Lê ev na ew zemanê kevin bû. Hêdî hêdî çiqa got zeman meşiye Xwedê Teala ew aqilê got daye însan bi wî aqilî wan wesaîlê got di navdestî wî de hebûn însan û ew wesaîl pêş xistine. Heta got îro hûn gehane zemanekî bi hikmet bi ni'metên got Xwedê Teala daye ser însan bi vê pêşketina got îro di nav destê me de ye. Got hûn dibînin ev pêşketinê got îro di sînaetê de hene, di avayiya de hene, di hendesê de, di teknolojiyayê de, di zîraet û çandiniyê de, di xwendin û zanebûnê de, di ekonomiyê de, di sporê de, di leşker û eskeriyê de, ev qa pêşketinê got em ketinê de hemî jî bi ni'meta got Xwedê Teala li ser me kiriye bi vî aqilê got Xwedê Teala daye însan. û eger hûn mulaheza bikin çiqa jî jimara însana li ser rûyê dunyayê zêde bûwe, wilo jî Xwedê Teala ni'metê li însan dike wan wesaîlê got jiyana wî nasivik bike dikeve berdestî wî de. Di wî zemanê got însan paya dimeşî heta got geha însan got pişta heywana swar bû, em gihiştine zemenekî got mirov li seyara swar dibe, mirov li tayara swar dibe, ew tayarên biçûk heta ew tayarên mezin heta tayarên got ji însanekî re li biznesmanekî re tayara wî taybet çêbûye. Ev na hemî jî di wê pêşketina got însan ketiyê de demê got bi heyva bi kartanî heta got nabeyna bajarekî de herê bajarekî got bi çend saeta îro em bi dûrtirîn bajar em digihîne de. Ev hemî jî bi rehma got Xwedê Teala li însana kiriye. Devir de mirovê musulman jê tê xwestin got ew ni'metên got Xwedê Teala dide însaniyetê ev pêşketina got dikeviyê de şaşiyekî gelekî mezin e demê got însanê musulman bêjê ha ev na li ser dema Pêxember aleyhissalatu vesselam nebûn, ha ev na jiyana me wê xira bikin, ha ev na wê jiyana me fesad bikin, gerek ji me tê xwestin got em xwedûr bikin. Dibe got gelek cara hûn dibihîzin got ev wesaîlên nû evê got ketine nav destê me de dibe wela malbat xira kirine, jiyana me fesad kiriye, xweska bi zemanê berê. û ev na dost û hevalên hêje nerast e. Dibe got henînekî we dibe got şewqeke we hûn birya wan rojên kevin dikin, lê ticarî nerast e got mirov dûrî vê pêşketina got zanebûn û îlim ketiye de. û ji bo xatirê got ez ser dilê we jî sivik bikim, ne got hema civata musulmana de tenê ev nerîna ha peyda dibe. Ev nav eglebê oldara de peyda dibe, nav hem ola de. Wekî numûne ji bo xatirê got ez ser we sivik bikim, di nav ola xristiyana de peyda dibe. Eger hûn mîdyayê dişopênin, eger hûn dixwênin li Amerîka qewmek heye, cemaetek heye ji ware tê gotin Amîş. Cemaetê Amîş xwedûrî her tiştê teqenî dikin. Dibînin got ew jiyana got xelk dikin îro li derve, yanî jiyana got ez û te tê de ne, dibe dagirtî xirabî û fesad û cerîme û kuştin. Ji ber wê yekê jiyana xwe dikin li gundên taybet bûwana, xwedûrî vaqan mezahirê got dinya pêş ketiye, heta niha televîzyona li xwe heram dikin, telefon û mobayla li xwe heram dikin, heta niha hûnê bibînin got lempa bikartênin ji bo xatirê ronahiya di malê wa de, yan jî zêde zêde dibe got hin ceyran û kehrebe bi rengekî gelekî sivik derbasî malê wa bibe.
حتانها اف ماشيني گو خوارنا حفظ دكن د پاريزن د جمدا و د گو برادن گو بوزدولابن حتانها خوجي د پاريزن د بيگل درو مالي وا تشتكي بكارتين گو حفظا خوارني وابكن حتانها البشتا حيوانا صوارنابن الا گو عربل دو و دهبي للسيارة والماشينا صوارنابن ابوكي نمونا اشترتين زمان قلت سفك بيگو اف مسألة هانا نهمال ناف جواكا مي مسلمانا تني دهيا اف ناد ناف حم جواكا دا پيدا دبي دبيگو قلك كسهند ناف جواكا مي مسلمان نتيجة حذكرنا واش بيخنبر عليه الصلاة والسلام نتيجة محبتك زيادة تر جي بيخنبر عليه الصلاة والسلام خوندنك شاش دكن دبياغو مخلاص دكي اوغو امفقر جيان بكن بويرنجي جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام جيان ذكر ام بوان ادواتا جيان بكن بوي ادوات قد ناف دست پیغمبر دبن عليه الصلاة والسلام وافنا فارقكي قلكي مظن هيا دوست هذال هيجا جدابونكي قلكي مظن هيا نابينا قوت جيان بكي بمساجة پیغمبر عليه الصلاة والسلام ونابينا قوت بسردما پیغمبر عليه الصلاة والسلام جيان بكي سردما پیغمبر يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام چاوا جيان دكر پیغمبر عليه الصلاة والسلام چاوا جل خود کرن يانجي چه جل بكار تانين پیغمبر عليه الصلاة والسلام چاوا خاني آواد کرن پیغمبر عليه الصلاة والسلام چاوا سفر دكر ها افنا سردما پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام نوح ياغو جم خدي تعالى هاتبو خدي تعالى وبيخنبري وينا امر ما نكر نغو ام تعبدا وينا بكن بوي رنجي جيانا بيخنبر عليه الصلاة والسلام بيخنبر ما سلافي خدي السر او جي كوري جواكا خبو بوي وسائل قد ناف دستي وي وناف قومي وي دهبون بكارتانين او وسائل هانا دبري بيخنبر دو جيانا پیغمبر دو پشتی پیغمبر او ایرو او صبح هر تم پیش دکوی نگو هامهاتی سکناندن لی مساجا پیغمبر رساله پیغمبر او وحیا گوش جم خود تعالی جمرا داخستیه اواگو صلاح موتتیده اواگو خلاصبونا جیانا موتتیده اواگو روی متسبیب که دمگو امحورنا حضور خود تعالی ها اونا ثابته ها اونا ناي گوهرتن جدما گو پیغمبر عليه الصلاة والسلام ها او رسالتها ناجمرا آنية حتى ايرو حتى گو خود تعالى في دنيا هانا بهلي بري رجا قيامتي ففرق وجدايك هيا نابين مساجا پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا گوجمتي خوستن گو ام بدنا دوف يا گو ازو تموي بوينا گردنا موي آزاد بج آگري جهنمي يا گو بوينا ازو تا ان شاء الله امجوان كسي بحشتيبن ودنا بين رنگ سردما جيانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام یا گو تجاری جموتا نای خستن گو املگوری وینا یان لگوری وی رنگی امجیان بکن ده سردما پیغمبر ده علیه الصلاة والسلام مالا پیغمبر مزگفتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تشتکی راخستی نبو ده مزگفتا پیغمبر ده علیه الصلاة والسلام عردا مزگفتش برابوش کورابو پیغمبر عليه الصلاة والسلام لسر حسيرك درازا چاوات حديثا صحيح دهيا حتى درجك قدلاش پیغمبر ده دوسا حسيرا چه بو هيدي پیش کتنا زمن ده خلقي حسير المزگفتا راخستن چقا گو زمن درباس بو حتا گو ایرو ام گهشتنا رنگکی گو ام سجاد خوشک و پاقش گو حفاظ و پاراستنا لاش انسانا دکن ام المزگفت خود را دخن ده زمن پیغمبر ده علیه الصلاة والسلام بان مزگفتا پیغمبر جه پل دار خورما بو حتى گو ایرو ام گهشتنا رنگکی گو ام مزگفتی خوا ام قباچه دکن تیده
دو وقت مزقفتا بيخمبر دا عليه الصلاة والسلام مسألة قبلة محرابة بيخمبر عليه الصلاة والسلام هما إشارتك بو دا ديوار دا جو بري مسلمانا بدي خياكرن جوها أف اتجاه قبلته هيدي چقا گو مزگفت مزن بونا چقا گو مسلمان هاتنا مزگفتا حاجتا جواکا مسلمانا چه بوا گو دنگ امام بگه جماعتا گل دووینا محتاج بون گو محراب خوا کورتک هندروی دیوار دا چه بکن گو دنگ امام الدیوار بکوی صداق جه چه ببه بگه کسن مسلمان حتى جو ام جهانا دمك جو ميكروفون شيبون ميكروفون بشليتا وتينا بيراو او ميكروفون بافوني حتى جو ام جهشتنا دمك جو بافلات شيبون حتى جو ام جهشتنا دمك جو ايرو مايك لاسلكي شيبونا جو ام بكارتينن دي سردما بيخمبر دا عليه الصلاة والسلام حمام نبون تواليت جو خلق هرن دست آبا خولي بگرن ده سردما پیغمبر ده عليه الصلاة والسلام خلق ده چولي دست آبا خود گرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام بويرنگي او قوم خوال جبرگو اف سردما پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام ده عصر پیغمبر ده عليه الصلاة والسلام پیغمبر خودي و اصحابي وينا و كسن مسلمان و كسن نمسلمان عربا ده چونا چولا دست آبا خود گرتن بشتی ویره هیدی خلقه دنیزی مالا جهک چه کرنگو خلق هری ویده دست آبا خود بگری افناجی ویمنه ببینن ده احادیث صحاح ده دوان حدیث جو حديثة إفك أو حادثة جو خلقيت تهمة وبهتان بديا مع عائشة فكرن جو جرتي جوتن حادثة الإفك جو آية قرآن بيروز هاتن جو ديا مع عائشة مبرأ كر أف ديا مي مطهري طاهر ديا مع عائشة دوان حديثة إفك داد بحث دكي دبي حالي محالي عربا بو أم دچونا چولا مدست آوا خود گرد بری جو أم جهه دست آوه نيزيكي مالا چيكن هيدي خلقي حمام وجهه دست آوه درباسي حوشي خوكرن حتى جون جهانا زمانكي جو تواليتي ود هندروي شقي ودند هندروي مالي ودنا حتى جو ام جهانا زمانكي جو جمجلك كسا هر اودكي رازاني تواليتكي ويجي هيا فممكن نينا مروفكي مسلمان إيرو وري بيجي ما أميل سرقوري سردما بيخنبر عليه الصلاة والسلام جيان بكن الوقت سردما بيخنبر عليه الصلاة والسلام خلق جبو خاطري قولاشي خو باقش بكن اف شامبو صابون نبو صابونا قد ناف دستي جواتا بيخنبر دبو عليه الصلاة والسلام سدر بو رنگك جرنگي پلي دارابو حتى قو نقهشتنا رنگكي او صابون حتى قو ام قهانا دمكي قو شامبو حتى قو ام قهانا دمكي قو خلق بلسما بكارتيني كريماتا بكارتيني ها افنا تي گوهرتن لگوری زمان او خوده زانه کات زمان پشت مره ویب چرنگی ای سردما پیغمبر علیه الصلاة والسلام پره گدناف دست خلقه ده بون نه پره جواکا پیغمبر بون نه پره عربا بون پیغمبر علیه الصلاة والسلام و جواکا عربا پره باشقه بکارتانین پره گدناف روما دبون پره گدناف فارسا دبون درهم و دیناری ای گوش زیو و زیر هاتبون چیکرن بکار آنین هیدی خلق محتاج بون چقا زمن بورده چی بوا خلق محتاج بون حتی گو خلق پره کاغذی چیکرن حتى جو جهانا دمكي جو ايرو فيزا كورتا بكارتين كريديت كورتا بكارتين جو جلك جاراون برا نابين بري ود بنقادنا بري ود تشنو تين ودرباس لبن بيجو شعب وابك حمون كرتا بكارتين حتى جو امنها جهانا مدس بك يا افانها ام دس بيدكن جو
دبي قد وان بين 6 سالي قون ورده ونما تعرف برا بكن اف بري الكتروني بري رقمي تشيبونا قول سر انترنت ونما برا ناس دكن برا اساسا بونا تشتكي رمزي بونا تشتكي معنوي نما تشتكي مادي ملموس افهم النتيجه وتطورها زمانيه فمروفي مسلمان نأو ايجو وري بيجي والله ازيج يانا خو بكم لغوري وان ادوات ووسائل قول جنبي خنبربون جبرجو ها اون ايجو جيانا ما خلاص دكن ايرو ون زمانك فساد دنا جبرجو ونلو ادوات سردما بيخنبر عليه الصلاه والسلام دكن افنا خوندنك شاشه افنا نرينك نراستا راستا اغلب مسلمان بفيرنجي نابيجن ازو يجي زانم جبو خاطر نبيجنا من ون اف بابت غريبه شما بحساوي دكي ازانم اغلب مسلمان الحمد لله نبوي عقليتها هاي بشوكن ام اغلب ما الحمد لله ام لغوري زمن ولغوري مكان ام بويرنجي تعامل دكن وام وسائل جو نود من ام بكارتين لجبير نكن جو هن جماعتنا مسلمان هنا هر وسيلك دركت ينو ديجيتيا ويكرنا اگر ون بيجنا بابو كالي خوا وجورا بيجن چاوا ديجيتيا راديو كرن چاوا ديجيتيا تلفزيونا كرن چاوا دمك دا ديجيتيا بسكليتا كرن جوارد قوتن كري حسني چاوا ديجيتيا هر وسيلكي جو دركتيا دا سبيك دا ديجيتيا ويهاتيا كرن جبر فيكي مروف مسلمان جرك فرق جدائي بخي نابينا سردما بيخنبر عليه الصلاة والسلام او وسائل قد جيانا بيخنبر دهبون جو نوحينا نجم خدي تعالى او بيخنبر عليه الصلاة والسلام لغوري وسائل قد مجتمعي ويدهبو دي جفاكا ويدهبو دي ناف قبيلة وعشيرة وان دهبون بيخنبر عليه الصلاة والسلام بكارتانين وچقا تشت قونود بونجي بيخنبر عليه الصلاة والسلام بكارتانين وافنا تي گوهرتن اف خوشیا گو ایرو ونتی دنا دبی گو پشتی 50 سال نویه ما بفکرن به بابو کالمه چاواجیان دکرن لي مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام ها او ياغو جرك ام تمسكي بيبكن ها او ياغو جرك ام الدور دورا وهرن ورن مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام ها او ياغو ثابتة ناي جوهرتن مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام ها او بود سردما بيخنبر دا دئيرو دا ودصبا دا مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام او ياغو موت الروسبي ببي حضور خود تعالى لمساجا بيخنبر چيه بيشتي فينا في بركش ترد بيجم إحياء تي في رمضان بيروز لحمي تماشوانا بيروز دكي ام كيف خوش تبنگو ما موستين ما هر روج دمها رمضان بيروز ساعات بين جونيف بدما آمده لخزمتا ودنا سيداي مولا حنفي بالله سيداي مولا شافعي بالله سيداي مولا عبد الله سعدي سيداي مولا عبد السلام شادي سيداي مولا مصطفى أحمد سيداي مولا رشا دوباره خوشك براين هيجا سلافي خديلوا ون بخير وخوشي هاتن بشد دوام ديتنك ديدة ايرو ام فرق جدائية دخلنا بين سردما بيخنبر عليه الصلاة والسلام ومنا بين رسالته بيخنبر عليه الصلاة والسلام جمع مسلمانا ناي خستن قو ام لغوري سردما بيخنبر عليه الصلاة والسلام جيان بكن جبر قو سردم هرتمتي قو هرتن ونثابته بيخنبر مجي عليه الصلاة والسلام لغوري سردما خجيان كريا جمجي تي خستن قو ام لغوري وانو وسائل قو سردما منا ام جيان بكن لمساجا بيخنبر رسالة بيخنبر عليه الصلاة والسلام رسالتك ثابتة جمروف مسلمان تي خستن قهرتم الدردوري رسالة بيخنبر عليه الصلاة والسلام ببي
خلاصا ما روجا قيامت نينا إلا جو أمل جوري مساجا بيخنبر بن عليه الصلاة والسلام. أجرت السؤال بكي مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام تشيا بيشتي توحيد خد تعالى بيشتي وان عبادات جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام جمرة بيان كرنا دايا خويا كرن مساجا بيخنبري جو ناي جو هرتن مساجا بيخنبري جو ثابتة ده هر زماني وهر مكاني كده قوت مروفكي باش بي تقوه بدي زاروكي خوا جيانا تلقل بيركا تا جيانكي محترم بي برزداري بي چاوا مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي بيجي خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي باشي وأو كسي جو باشا شبيركا خورا وأزباشتري أزباشي ومشبيركا خورا هأف مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام ثابتة ناي جوهرتن جموتة تيخوستن جو أمل جوري ويجيان بكن دهر سردمي ده مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام رسالتا بيخنبر عليه الصلاة والسلام قلت بجوه بدي لاشي خوا تجوه بدي سبحيبونا خوا تجوه بدي جلكي خوا تجوه بدي خوشكبونا خوا جبرجو مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام جمرد بيجي إن الله جميل يحب الجمال خد تعالى خوشكا حش خوشكبوني دكي خد تعالى شاكا حشك شاكبوني دكي ها أفنا مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام جو ثابتة هر زمانك وهر مكانك ده قلت مروفك جلتن من به حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام مساجة بيخنبر عليه الصلاة والسلام قلت وي تشتي هري باقج ده أخلاقي خدا تدرخت بدي خويا كرن هأف مساجة بيخنبر قو ثابتة ده هر زمان وهر مكانك ده شاوا بيخنبر عليه الصلاة والسلام جمرد دي خويا كرن وجمرد بيجي إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا هر كسي يعني يك إيجوا نيزيكي دلي من إيجو أزبه ترجي حزدكم وإيجو روجا قيامتي جهي وينادرونشتني دقلكي نيزيكي مبي أو كسيجو أخلاقي وينا باش بن أو كسيجو أخلاقي وينا شاك بن وإن أبغضكم إلي أو كسيجو دلي مجي عاجزة ودوري دلي منا وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم أخلاقا وروجا قيامتي جهي ويجي قلكي دوري منا أو كسيجو أخلاقي وأخلاقك خرابة أو كسيجو أخلاقي وأخلاقك بيسا ها أفنام مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام ياغو ثابتة دهر زمان ودهر مكانك ده مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دمي قد مروفكي مسلمان بي خلق جي أزمان إتا وجدست إتا بسلامت بن دمي قد بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي بيجي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مروفي مسلمان أو إيقو خلق جي باراستي بن جدستي وينا زماني وينا جي تعدي وقو بغيبت وضروة هأف مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام ثابتة دهر زمان وهر مكان ودهر سردمي ده مساجة بيخنبر عليه الصلاة والسلام قلت مروفك مؤمن بخلق التأمين بالسر مال اخوة والسر شرف وناموس اخوة شاوى حديثة بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي بيجي المؤمن من أمنه الناس في أعراضهم وأموالهم مروفي مؤمن أو كسيقو خلق لأمين بن دناموسا خدا ودمال خدا هأف مساجة بيخنبر ثابتة هر سردميدة مساجة بيخنبر رسالة بيخنبر عليه الصلاة والسلام قلت مروفكي خيرج هر كثير بخوازي تنمروفكي أنانيبي هأف مساجة بيخنبر ثابتة هر زمان وهر مكانك ده دمي قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام جمرد بيجي لا يؤمن أحدكم حتى
يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إيمانا يكيج وتمام نابي، إيمانا يكيج وكامل نابي حتى جو أو تشتي قوتج نفسا خورد خوازي قوتج براي خوي إنسان براي خوي مسلمان رجي بخوازي. هأف مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام ياغو ثابتة ده هر زمان وهر مكان كده. مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دمي قد إنسانك شغل كربي تبكدو خزمتا خرابت خزمت بكي هر صبح نحتا نيرو ترازايبي. مساجا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دمي قشترد بيجي بورك لأمتي في بكورها خد تعالى بركتا الرزق دايا أمتا من صبها دمي قش خودرابن نحتا نيرو رازايبن. هأف مساجي بيخنبرن عليه الصلاة والسلام أبيغو ثابتن ناين جوهرتن ند زمانك كده ند مكانك كده نا أي سردم ده. أف مساجن بيخنبر عليه الصلاة والسلام أون إيغو تخلاص بكن دجياناتي دنياي ده وروجا قيامتي دميغو أمهرنا حضورا خد تعالى بفي مساجا بيخنبر تيرو سبيبت حضورا خد تعالى نبسر دما بيخنبر عليه الصلاة والسلام وان وسائل جو سردما بيخنبر بن عليه الصلاة والسلام نروجا قيامتك نقنجيك دديتا نقو نهكي تلباش دكي نقو جيان بك إيرو بويرنج سردما بيخنبر عليه الصلاة والسلام نعلامة إيمانك زيدية نعلامة تقوايك زيدية ددليتا دا جبرغو بيخنبر عليه الصلاة والسلام كوري جواكا خبو بوي وسائل قول سردما ويبون بكارتاني وبيخنبر عليه الصلاة والسلام ندجي هر تشتكي نوبة جو فيدل جواكي كربا ميزكا دي سردما بيخنبر عليه الصلاة والسلام شر بويرنجيبو جويان تهجومي هنكا بك الجندي وانا لباجاري وانا ينجي قوت دركبي خارجي جندي خوت بيشوازيا دجمني خو بك تشري ويبك لدرفي جندي خو هافرنجي قول سردما بيخنبر عليه الصلاة والسلام هابو لدمي قو تشتكينو هات بيخنبر عليه الصلاة والسلام دجي وينا نسكنية وانتفجي شر خندق ناس دكن خندق تشتكي جو بيخنبر عليه الصلاة والسلام ناس نذكر جواكا عربا خندق ناس نذكرن دمجو صحابية بيخنبر عليه الصلاة والسلام سلمان فارسي خد تعالى جرازيبي بيشنياركش بيخنبر عليه الصلاة والسلام را داخو ياكرن يا رسول خدي ناف قوم مدى ناف ملت مدى لهريما جو أزلي من جيان كريا وسيلكي دي هبو تشتكي دي الجموة هبو گو مخندق در دورا باجار و گنده خوا مدکولان مخود پاراس دجمن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی سلمان فارسی را نگوت یا سلمان وان تشتین غربیج مرا نبیجا وان تشتین فارساج مرا نبیجا وان تشتین روماج مرا نبیجا وان تشتین اوروپاج مرا نبیجا جبرگو افناوی جیانا مسلمانا خرابکی اف تشتین گو سردما منن اون ایگو خلاص بناوتی دنا نا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بکیف خوشی پیشنیارا سلمان فارسی قبول کر زیدی ولو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یک جوان کسابو گو بقوت بجداری کولاندنا خندقی بو هاف پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاوا گلگوری وان وسائل سردم نسکنی دجیتیا تشتکی نو نکر اگر ونفقرنا حديث صحيح ونميزبكن صحابيكي بيخنبر عليه الصلاة والسلام هيا بنابي خوا تميم كري أوس داري تميم بن أوس الداري تميم كري أوس داري أو يكمين صحابي بيخنبر عليه الصلاة والسلام قول رحناهي درباس كريا مزقفتا بيخنبر جبر قول سردما بيخنبر عليه الصلاة والسلام مزقفتا ويرشبو طاريبو لمبا شوق تيدا نبو روناهي تيدا نبو تميم كري أوس داري تاجرك بو دچو شامي ميذكر قول كنيسة خريستيانا كنيسة خوش دكن روناهية درباس دكنه دا دريا وان لمبي فتيلة زيتي فأو تميم كري أوس داري
چند لمپا کرین و هات مدینه پیغمبر علیه الصلاة والسلام روجکی او لمپی هانا دالقان دل مزگفتا پیغمبر حتا گو بو طاریه بو مغرب او فتیل هانا زید کرن و آگر پیخست و مزگفتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام روناهی کتیه ده دمی گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمالا خودر کت هات المیجا مغربی میزکر گو مزگفتا وینا رحنکا روناهی کتیه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام بتمیم ده غیدی گویا تمیم تجناف قوم مشرک و کافر دهاتی تچو شعب کنیسه واکرن تتشتن خراب جمرا آنین افنا نجدین میا اف پیشکتنا گو تجمرا آنی و عاقل مسلمان آخراکی و جیانا مسلمان آخراکی رابن بابی جنوان لنپیهانا نا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی گو شعب و روناهی المزگفتا خوکر او لنپی فتیل گو تمیم کری اوسی داری پیخستنا دل پیغمبر علیه الصلاة والسلام گشبو و برای خدا تمیم گویا تمیم نورت الاسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة يا تميم تا اسلام نجامي تا اسلام روناهي خستيه ده خد تعالى وجهه روناهي بخيه الدنيا ده ود آخرته ده يا تميم اگر كچك من مابا مني كچا خوشي داباتا ميزبكن چاوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام مكافأة صحابيكي خودكي چوا تشتكي تازه حسانی گو کتی جیانا خلقه ده گو مسلمان جوی طاریبون خلاص ببن رحناکی درباسی جامعه بو چعف کنیسه خلقه کرن او لمپ فتیل زیتی آنین جامعه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی بی خود تعالی وجه تا نوروناهی بخیده دوی دنیای ده و دروجا قیامت مقابلی گو تروناهی نیتا بردای جامعه تروناهی بردای اسلامی یا تمیم اگر کچا میجی مابا منی کچا خو مکافأه جی داباتا بسمامه کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناوی خو نوفل کری حارث کری عبد المطلب یعنی قرآن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی یا رسول خودی کچا ممایا مادام کچا تنیده یا رسول خودی گوت مکافأه تمیم کری اوس داری بکی یا رسول خودی کچا من هیا فپیغمبر علیه الصلاة والسلام مهرا قرآن کچ آما خوکر لسر تمیم کری اوس داری نتیجه گو تشتکی نو جواکا مسلمان رآنی حسانی خست جیانا واده و افنا نگو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تنکریه صحابیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام پشتی پیغمبر رجی ها افنا کرنه چما جبرگو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی بیجی الحکمت ضالة المؤمن حکمت او تشتی گو جوار لازمه او تشتی گو جیانا ور حدکی او تشتی گو جیانا و حسان دکی او تشتی گو ضرورتا و پیهیا ون وک مروفکی مسلمان او لا ترنج غیری خو گوون بکار بینن بی گوون لی میزکن کاکی گوتیه جبرویه که ده زمان پیغمبر ده علیه الصلاة والسلام و ده زمان حضرت ابو بکر ده و هنک جی زمان حضرت عمر ده سیستم نبو یعنی سیستم دولت نبو اگر پرا هاتبا ویکی لیکی پیغمبر یان ابو بکر یان حضرت عمر یکسر دگو فلان کس اف بحراتا فلان کس اف بحراتا فلان کس بحراتا یعنی بوی رنگکی حسان قول ام المال خودکن اف بحراتا اف بحراتا اف بحراتا سیستم نبو لید زمان حضرت عمر ده وقتی گو دولت مسلمان مازن بو وقتی گو پرگلک چه بون و محتاج بون و جبد مکه و ند مکه و ایرو بدم ایرو ندم و في هیوی بدن فلان کس محتاجی سیستمی بون و او سیستم جمعانا نبو صحابیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیش نیار کرنش پی حضرت عمر گو یا امیر المؤمنین لولات فارسه لجم فارسه سیستمک هیا ناوی وینا الدواوین زمان عربی ده حضرت عمر یکمین مسلمانه گو نظام دواوین درباسی جواکا مسلمانه کریه یعنی سیستم نظام ایرو هر یکی اف بحر فلان کسا صبوی بگهی وینا اف ولقا درباس بو ولقاس خرج سیستم دولت نظام چقا درباس بو چقا هات صادر و وارد اف سیستم هانا
دجفاكا پیغمبر دا عليه الصلاة والسلام نبو دجفاتا حضرت أبو بكر دا نبو دي مقدارك دا جيانا حضرت عمر دا جي نبو لوقت قو لازم بو چونش در و آنين حضرت عمر قبول كر صحابي دو وجه عمر دا نرابون نگو يا عمر سردم پیغمبر اف سيستم نبو سردم حضرت أبو بكر اف سيستم نبو اف سيستم كافرايا اف سيستم فارسايا ديويت وينان نكي گرك عمل گوري سردم پیغمبر عليه الصلاة والسلام بمشن اف گوتنکی شاشة گوتنکی نراستا جمنای خستن گو امجیان بکن لگوری وی رنگ گو جیانا پیغمبر ده هبو لوی رنگ سردماوینا بوان ادوات گو ناف دست پیغمبر ده هبون جمتی خستن گو ام شکر خود تعالی بکن گو عاقل دای انسان گو افقا تشتین نودکی از وی گوتنی حمکی دبیجم خلقا ایرو جبرگو نی حس بکن دسپیکا وی کرونای ده دمی گوش گلک مشایخ هاتا سؤال کرن یعنی جبو خاطره گو از مبالغه نکم از بی گلک برکی از ظلمه دکم هن مشایخ هاتا کرن چما اون خدمت ناکن چما اون خبات ناکن جبو خاطره کرونای جواب او بو ام مسلمان اما وظيفة مملميج وعبادته بكن وظيفة كافرة او قو درمانا بمن مخابن هاف نرينا هاي بوي رنگي احمقي هاف يا قو هشتيا قو جواكا مسلمان باش كفن جماناي خستن ام نمو تعبدن قو ام جيان بكن لغوري سردما بيخنبر عليه الصلاة والسلام ام متعبدن جمتي خستن قو ام جيان بكن لغوري رسالته مساجة بيخنبر عليه الصلاة والسلام او رسالته او مساجة قو تجاري ناي قو هرتن دي سردما بيخنبر ده د سردما خلفاء ده ايرو ومسلمان جو صبجي ورن حتى صبجي د امانة خديدة بن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.